Yeyi ngabe ike yakuvelela na lento yokuthi uthi ushayela imoto yakho osoneminyaka nje uyishayela uyayithanda le moto yakho uthi nje usahamba uyizwe iphelelwa amandla. Hayi uyincenge hayi ubone ukuthi ayiphelelwa amandla. Uqale ufonele bomzala nabomalume bakho abazi ngeyimoto ngoba mhlawumbe wena awazi kakhulu ngeyimoto vele awukase futhi wayinika isikhathi ukuyifundisa ngama YouTube nabo Google izinto zama parts nokuthi imoto mayenza so suka inenkinga yani. Hayi bomzala bakho mawubafonela bathi hayi no ma plug no mele ushintshe ama plugs ugcine nini kushintsha ama plugs. Uthi hayi ngagcina kuyiservice nini hayi ungathola bakushaya lawa iservice akhona azange bakushintshele ama plugs lapho ubathi uyanyathela isho kancane hayi uthi uyovula le ku bonnet hayi uyibonela ibattery awubona ukuthi lapha emanzini lamanzi ngathi ane oil kodwa uthi hayi no awuthi ngincenge umzala songilayele nokungilayela ukuthi ngimixephi le moto kumuphi umakhenika azoyilungisa uyinqenge uthi ayifike emehleleleni uyifake ku neutral uziyongena kamakheniki olayelwe umzala wakho fika uyifaka uthi emfo sengizawuthatha itaxi ngiza kubona kule viki elizayo ngoba ngazi kuzawuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ungishintshele ama plugs usho ngeconfidence athi umakhenika hayi no ngizayibona usho ukuthi ma plug uthi wena hayi sho hayi vele sengikhulumile nabantu ngayivula nala phambili so wenza ngathi uyazi nawe angisho wenzela lokuthi angakurobhi athi hayi okay ayishiye mfongishele nekhiya ushiye omnika ikhiya uhambe net mawuzomfonela ngelesihlanu evikini elilandelayo uthi ngiyeza kusasa ngomgcibelo ngizolanda imoto yami umuzwa wathi yes sesimfowethu ngicela vele ufike sokhuluma kodwa angitsheli manga kusasa ngeke ujike nemoto yakho ngifuna nje ukuthi ngikuchazele inkinga engiyitholile. Uthi usho ukuthini manje ngoba ngikunikile i800 ukuthi uthenge amaplaka amasha uwafake awu manje indaba ungitshela ukuthi ngeke ngijike nemoto yami athi yes no fika mfo ngathi ungafika ekseni itoro eyithengisa ma parts eyimoto zisavuliwe uzokhona ukuthenga zonke lezi zinto ezodingeka uma imali unayo. Uthi ukhuluma ngani ngoba i800 ukuthi uthenge ma plugs ngunikile hayi nawe soyaya vele uvuka ekseni ngo6 akanathi netiya sofikile wena kamakheniki. Hayi ndoda yini kanti lento ngitshela yona emafonini ngoba mina ngazi kahle bomzala bami nabomalume nabhuti bani engamfonela khathi le moto ingafuni ukugijima inganamandla emcaseni ingafuni ukukhuphuka kwathiwa ama plug avela athi umakheniki ibuya ngizokukhomba akavula ibonnet uthole sekunganalutho lapha emotweni engine yonke soyibeke phasi athi ya ishaya igasket imixe ioil namanzi buya ngikhombe le block leg kumele siyimikise ka engineering ipiston SLE1 lilimele ipiston yini piston akhomba athi nali piston lakho ngizokunika leli 1 uhamba uyothenga ngalo amanye i4 ngoba sikwazi ukuthi sishintshe li 1 amanye singawashintshi. Hawu piston manje angena ngani athi angisho njengoba ishaye iblock kusho ukuthi ayimixa amanzi aqhazele lenkinga ukuthi kubanda kusesekuseni uve kushisa ukhumula ijacket ubuza uthi awu manje lama piston abiza malini akutshela uthi hayi eli1 1.2 1200 eli1 ene athengeka lapha kulayela kubhalele phansi. Uthi manje le block okhuluma ngala athi le block kumele liya ka engineering kukhona umlungu engimaziyo akacharge kakhulu
angakwenzela nje lento nga-4,000 mara uma mina ngimfonele angakucharge 3,000 kumele bayifake emshinini mina ngikhona ukuyenza lento yenziwa le babiza ngokuthi ka-engineering awuthi ngibhalele noma ufuna ngimfonele umlungu ngoba ngiyabona mfowethu ukuthi hayi no le moto yonakele kakhulu and uyayithanda. Hayi mfo manje yachathwa kangaka bengizayibona njani inkinga ngingakayichachi le moto vele le moto bekumele ngiyikhiphe injini ngiyibeke phasi ngizokhona kubona ukuthi inkinga ikuphi mina nginele kubona ukuthi ishaye igasket imixe ioil namanzi kwangikosa vele ukuthi ngikhiphe injini ngikhiphe amapiston ngizobona ukuthi yindaba lamapiston angasagayi uyazi kwenzakalani mawunyathela iaccelerator ziduma upotiyane nawe awazi ukuthi mawunyathela iaccelerator kwenzakalana athi yabona ke mawunyathela iaccelerator so yakufundisa ke manje ngemoto nalama piston ala phambi kwakho sobona ngathi umbuzo wakho lapho ngoba wazi lutho ngeyimoto uthi manje uzokhona kuyibisela vele le engine le moto yami uyibisele njengoba benjalo bese ngithengele izinto athi phela umsebenzi wami lona yini ngathi awungithembi awuthi uyabuka lapho zi15 when uhola nge30 last day of the month usuplenile vele ukuthi imali yakho uyihambisa njani vele futhi ukuvamisile ukuthi mawuhola kungabi neseceleni nje enganamsebenzi ukuthi usongathatha yona uyothenga lezi zinto mixe kube usizi nje akushayela amahlombe athi mfo imoto injalo ifana nomntwana igula noma kunine nebese igula kumele uyilungise mina amaphathi akho ngeke ngwenze lutho ingako ngikubizile ngakukhomba zonke lezi zinto ezilimele khona kungazothi ekugcineni mina ngathatha into zakho omaphathi akho ngawafaka kwenye imoto